Epilogue. So, munta kami pa ako Bacolor, which is San Guillermo. See you there. Ciao! Hey! At so kami po kining Jollibee. Jollibee Nanini. GBB. So, stop over kaya pang bagya kining Jollibee. Yung ranap la rin bili. Siyempre, magbabaon kaming rice. It was at this moment that he knew. He fucked up. Magtagalog ka. Ay! Baba ka. Nung balubing mako kaming magbagong kain nasi ng pong adobong babi. Ali kami vlogger. Vlogger kami, vlogger. Nakita mo yung Insta na? Nakita mo pen? Dine in, take out product. Kasulat siya pong doktor. Eh, miya po antin dyan eh. Basta po, abot danay mo po kami. Nang tataan po kanini kay San Guillermo, keng Bacolor. Ito pong kay simbahan na limbog. Uling nga pa po pala pinton din nga duwang rin. Jollibee. Te, magalo ka sa vlog namin. Sir, yung available lang po na drinks namin, sir, iced tea and pineapple lang po. Iced tea. Iced tea. Iced tea. Oh, Jollibee, baka naman. A few inches later. At yun na kami po, kining Pisamban, Bacolor. Nag-shooting yung kini Fernando po, yung idol ko. Ito pong Melar, Pisamban. Yapin po ini. Okay na po, touchdown ta na. Kening San Guillermo. Yan. Ito po, lungod damo. Atin niya po itang mini museum keng kilog. And bakit niya po yung keng kilog na kaya kayo? Bakit? Okay, kini kami po mangan sagli. Huling presko. Pinandit po lungod damo ken. Mangan tampa mo po. So ini po lungubtah na keng museum kening San Guillermo Parish. Ito po pwedeng may keni pakisabi nga kasi atin po ngaliwan tao keng kilob ng mga di. So as much as possible, pag lolob kayo po sana pa Pisamban, iwasan nyo po itang mag-picture kayo more ma-video kasi syempre balang paggalang namo po kayong lugar. So let tayong kilob. So, ayun po yung keng lol na. Kahit yung ako din postino po kanita niyang time rin. Kay, yan po. Then pong pasbol rin eh. Kumbaga bala mo awang lan anyang mumuna. Pero dahil po limbog yung kapit na ng Pisamban. So, ngayon ilang meging pasbol. Pugetang Melar, laro. So kami po kanini Bacolor keng kilog. Kilog ka no Bacolor? Kilog Bacolor. Papunta kami SM. Isim! Isim. Sim si Robinson. Tulad kay po kening. Yan na yung maragul
Nang pwedeng house skin. Maragol kaya. Very willing house skin. And dachuta na po keng Sky Ranch, Pampanga. So, akakit na ako. Alang katao-tao. Nanu, wali ko tawa? Wala po ghost town yung ngayon Sky Ranch. Dati, samantalang halos dang kapit na napunta ko ng SM at Chulaken. Ngayon alang katao-tao. Bawal pa. Quick update mo po, makabukulat na po pala yung Sky Ranch. Kaya yung video po sinabi ko na makasaraya pa na ghost town niya pa. Pero aline po ngayon makabukulat na po. Atin na rin pong mapilan-pilan na tao na yung syempre siguro dahil pa po tatakot niya. Alit pa po ang tita kadakal. Pero nung bisa ko pumunta makabukulat na po. Ngayon alay masyadong tao niya. Wala mo ng kasanting munta. Oh guys, yari na. Mauli na kaya po, yari na po yung kaya mi. Pa maglibot. Maglibot. Pero ate kami metong puntalan. Lawan tamo na makabuklat siya. Lawan meto night na. So yeah, sarado. Yeah, hindi po yung kain. Keng Riot. Ang sanda pong tree house. Bali bala mo Kenny Riot yang pera kain ni. Bala mo yang pera Mount Samat mo kano. Uling pa okyat ya mo yung dalan kanuan po pang pa zigzag. Nya nung pa okyat yung dalan yung po pa zigzag. Bala Mount Samat kayo mo kano kanta. So ay kaibat ning makabangal do may harita mo and natsuta mo kening kening ausanda kening arayat na tree house environmental park ya naman o ning itapin close ya. So i-end mi na pa mo kening vlog so nung bisa kayong manahit pang mantini ko-cover mi is kening Pampanga or keng Kilwal Pampanga and siguro magtaka kayo bakit puro Kapampangan sa sabihan mi kasi buriming i-preserve talaga yung Kapampangan language. So ito panena mo kasi Tagalog ka rin vlog eh. So ito we're out, peace yo.